Nimba na oras yung manen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilayang channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Malagip ko man, Amira. Awan ka di pa iti panagsarita da abalayan ken Mayor Placido pag ti pinagaburan na akapagayan yaw. Awan sa pay nanang. Ngam ko na ni tatang, amang pananto kasarita ni Mayor. Iti kasta, pabayadan na dagiti nadadala pagay na. Rampang nalaang apabayadan na. Taadumot ti gasto ti agtalon. Nanginat abuno, bin-e, pestisidyo kanda dumapay. Wan nga rit nanang. Sa angin mina pa iti panangdan kadagiti agraep kas kada agarado. Aywan, nakit di basta latan pinagaburan ni Mayor dagiti dandani kuman mag-aapa sa pagayo. Ay saan amabalin at di nabayadan? Wen ngam, kaya't nga tamat ni Mayor abayadan dagiti pinagaburan na apagay? Tapay kumaadi na kayat. Amok ti kinaptoso ni Mayor Placido nanang. Demonyo tayo ti atao. Amangan no agriri dalaan kinitatang. Di ba kakit din ni tatang abayadan na dagiti pinagaburan na apagay mi? May mayat no ibagalatan ni abalayan. Tamangan kit din no ipagarot na amabuteng una yan kinkwana. Hello, Agripina. Anya ti damag, timawag ka. Ayan mo itahani. Siyempre, adag dito'y munisipyo. Iti mismo nga opisina. Abayan ang damagam. Kaputanuawan ka kumadita munisipyo. Ibagak adumawas ka dito'y ospital. Anya ka ti mananti bagam. Tapa umayinak dito ospital. Itay na grounds ti doktor. Kat kinasarita nak. Anya timbagana. Una na mabalin ka nun arumwar ti anak ta dito'y ospital. Kat ijayan balay nga ituloy na ti agpaimbag. Nukasta. Mabalin na ma-discharge ta anak ta dito ospital? Wan, isuti ko a good news. Rumba nga si kaswem nga rudan dagiti papilis na arumwar. Tapno makawid kayon, Agripina. Wan, honey. Ngamdakal ti bayadan tayo dito'y ospital. Maglalo kat private room ti ayan ti anak ta. Oray mano a milyon ti bayadan. Tinapatag kat makawidan ti anak ta si Bibiyag. Awan gayam. Adaga ka di ti sibay ni Chloe. Adak dito irwar. Apay ka di. Kaya't kukumaka sa Rita. Ang malabayamon. Iya itulangan balaya ka sa Rita. Wen, kat ni maturo kita irimwarak iti ayan na. Isungay jay ton balaya katungtong mo. Sige nga rodan. Kastabay no awadan ti bagam. Rumuari ni senyorita di ospital, Mayor? Wan nga rod. Iso timbaga ni senyoram. Masapul nga aganaan na di ti kaadalan tumanan itirwar, Mayor. Taditay ammo, no anya ti panunot dagiti nabatbati atulisan. Oray rumuaren di anak ko di ospital. San pa'y lang mabalin nga umadayo buyong. Tadi painan anay nagpulang tinapukaw apigsan. Sa bagay, adakmut amang gwardya ken kuana. No adan tuman kaya't napapanan, Mayor. Buyong, diyak kumapay bagaking katiplano. Nga mapilitan akon. Gapoy tinaibagam. Asikat agbalin na bodyguard yan ako, no adda kaya't napapanan. Anya ti plano yung kanyak, Mayor? Agbakasyon ka pa'y lang iti trabahom takasapulam tinana. Anya? Mayor, saan ko akasapulan tinana? Iso adidak ko mapagbakasyonan. Pues, diretsuan ka man lang no di ka makaawat iti adwa sarita. Kaya't mekin senyoram amangala kami ti sa balyad driver bodyguard mi. Anya? Ay, sana mabalin, Mayor. Kalpasan at tinaligodak ti pamilya. Gabo ka na kayo. Sa kalpasan na. Basta latan ikatanda kiti trabaho. Gapo, tanapo kawan. Tisigo na kinasiglat mo. Iso pasensya kan. Ngem, agpatingga ka lang iti agtapos na ito yung bulan. Ngagsirbi ka na kami. Sana mabalin, Mayor. Mabalin. Tabay kit dinasan. Da kami ti amom. Da kami ti magpapasweldokin ka. Kahit iti anyaman nga oras mabalinda kang ikatan iti trabaho. Baso na ito nila kayo, Matyas. Baso lang.
Nagwag ka nga ngay madayo ti pato apanggis. Pinabasol na ba ni Matias? Itinaibaga kay kateko na driver bodyguard. Pato apanggis. Mabit lang. Umaya kon. Naimabangal daw mo, Miguel. Da kayo matkayam tatang. O sige, sumarek kayo. Ta dito'y tayo unag nagsarsarita. Ada iti kusina ni Amira nga glutluto iti pangaldawan. Uri sa anak ko na sumrek baraw. Tanda pa'y papanak. Ha? Di magasak. Tanda lang damagag. Naibaga ngamin ni kumpadre Kilyo akarubak. Ngay may kakano iji balay iji kalman. Uwan tatang. Hindi kayo matnaranon. Anya ka dito umay mo kumaibaga. Ada good news ko kada kayo tatang. Iso asumrek kayo kay. Ibagam latan. Tanay agap apuraak. Anya ayati bagam. Ni Amira tatang. Aginawan. Anya. Pagpahiso baraw. Di ka kadiagang angaw. Pudno ti bagbagak tatang. Saan na agang-angaw? Mismo a doktor tinangibaga kada kami kininanang. Nga aginaw ni Amira. Ay, naging bagan ti Charles. Tadi nangag namat lang nagiti ar-araraw kaw. Ay, may sakto nga roden alulaw. Uwan tatang. Kat may sakto matan nga ama. Addan ton anak ko. Kat addan tumatan apo ko yung kininana. Ay na, selebraran tayo nga ron Di kaadan ton anak ni Amira. Anya? Saan kayo ang madaragat? Siyak ti makaamaw. Umay kay to amin iji balay. Taparkin tayo to jay turo akal din kao. Ha? Agpaiso tatang? Kaano nga ron? Inton malum ka din? O rin ton bigatin tanay adapay mo't papanak. Jak masangot ti mang party iti kalding ko ita. Ha? Apay? Papanan nyo ka di? Iji munisipyo. Kasaritak ti mayaw. May papanay ti pinagaburan na atal-talunag. Anya? Aguray kayo nga ron tatang. Doa tayo amapan. Kuyugin kayo. Saanan, saklatan. Hindi ka numahita mga no, agnervyos tumanan di asawam no kuyogin na. Umayak man kun saan. Agnervyos latta numamuan na anapan kay nakisarita kini Mayor tatang. Di saan mong ibagbaga, tapno saan nga agnervyos. Ay sabagay. Wala. Inkay latta nga ron tatang. Namnamahan nyo, adyak ibagbaga kini Amira ti papanan nyo. O niya, naibagamon ka ni Boyong nga ikatemon akas driver bodyguard, honey. Wan, ako na nagitin nga isunto ka no ti bodyguard latan ti arakta nung makaawit ti tapalay. Anya, diyak kayat. Awanan ti panagtalag ko iti daig tsaya Boyong. Oray siyag, isungarod ako nagkankwana ang mga latay di kasukat na. O, anya nga ron ti reaksyon na idi imbagam kankwa na ti kasta. Takita kalimita iti ruba na. Kat kulan na apay kanong ikatag iti trabaho na. Itinto na tinalikutan na pa iti pamilya nagapo kata tayo. San pergwensa. Di naman ibaga ti kastahan ita suswilduan tayo mat. Saan mo tulatan na salsalangatan? Tapno ti madagdigan tiluksaw na. Malawanan no iso ti kunam. Unggayam, nasikaso mo dagiti kasapulan ni Chloe arumwar dito hospital. Wan, honey. Indakton bayadan iti billing section. Sige, urayin nyo ni Boyong tayo sundo timang sukon kada kayo dita. Di man, inikat mon aya at driver tayo, honey. Imbaga kon ngaging ka lang ititapos na ito apulan. Iswayuray mo dito ospital, tabaw na gamang sukon kada kayo. Kasta ka di, honey. O sige nga, Rod. Iuray ko dito ni Boyong. Mangmangag ko na itay ti boses na. Ngam, awan matan. Lapanan, tada kanupay papanan na. Andalangin may na sinaludsod. Anya ti may nasinangutsod. Tinamag na, no anya ti bagak kumakin ko ana idi kalman. Idi na panak idi balay da. Ay, kat anya nga rutin sungbat mo. At syempre, imbagak nga da na pintas adamag arumbeng unay mamon na. Di imbagam nga rodan, di umay na dito balay. Wen, imbaga kon ngagdadagsin kan. Ket addan to na po ko na. Anya nga rutin reaksyon ni tatang. Syempre, naragsakan. Napalalo ti ragsak na taddan to kanon na po ko na. Sapay lang ko, Mami Miguel. Tabigbigan nan to nga apo ko, ti ipasngay ko. Ha?
Apay akas ta ti saom. Ah? Alangan ba't adi nabigbigan? Idin to ta nagtaod a mismo kadatatin inawam abiyag. Dara ta adwa ti mabukbukal abiyag iti saklulong. Wen anya? Ay, saan narumbang amaamuan dati kinapot? Milagro. Itabang baing umay ka diti opisina, Matias. Napatag-ulat ti pagsaritaan ta, Mayor. Isungay maya. At niya ti pagsaritaan ta, haber. Ti may papaniti panang pagabur mo iti kapagaya. Adandan ni ko man maapay. Imbagakon keng ka. Pakapatakdiran ti pagadalan day jay a pinagaburak. Unang inura niyo kumapay nga apitag, tinagbambanugak. Pasensya kan, Matias. Ngam kasapulak una yung dayadaga. Talagsarita kami kin Engineer Juan ang marugyanan ang mapatakder ti pagadalan. Pues, bayadan nyo nga rod, ti pinagaburan nyo akapagaya. Aniya, bayadak ko na, Matias. Rebeng nga lang tadakkel mo tigas-gastusan may ngagtalaw. Laging itag nga mawan mauray mo nga uray kusing, Matias. Jak bayadan. Di kay kadi makonsensya. Nagbambanugak ni dinadael yung akapagayak. Nagrigat agtalaon. Pumanaw kan dito opisina, Matias. Di nakriribukan dito itado tirumbang nga si Kaswal. Rumarkan, katagur uray nagiti kakapitanis di tarwar. Ala, nun di yung kayat abayadan nagiti dinadael yung apagay ka. Awan mabalin ka. Niya po Diyos tulak tanti makaammo ka na kaya. Kas lagi lunod ka pa'y. Inlakon, Mayor. Sapay lang ko makarmakan. Nay, tanagibati pa yung langit di sarita na. Hoy, Matias! Saan akong nakanyak na kita? Ayan nantay kalugong ko. Awan mo ito dito ng isabitan. Miguel, apay, anyap sa sapulam? Kas kalagap, apura. Kwa, inakide balay da tatang. At di mo lang nakita tay kalugong ko? Insabit ko di tarwar tiri daw. Naitayab ngamin itay. Oh, ada ka di ibagam ka ni tatang? Takas lagap apura ka pay? Ada nga rod. Ay, anya ti kay baga? Inakman damagan. Noon niya tinagsaritaan na kini Mayor. Anya, kahit masawan, napanlata nakisarita ni tatang ka ni Mayor? Kwan, uwan amira. Una yan, naikaglis mo tunto dila. Una yan, apay adi na magbaga kanyak, Miguel. Pasensya ka lang ko man amira. Saan nga minakayat ni tatang agnervyos ka manan? Iso nga inlimod na ti ipapan na iti opisina ni Mayor. Ala, mapan ka nga rodan. Damagam na niya't nagsaritaan na kini Mayor may papan iti pananggabor na iti kapagayan mi. Wen, o sige, mapana ko. Ay, mabit lang adapay gayam ibagak. Ano rin ha? Mapan kan tuman bit sumukdal iti bunga tiswa ni tatang. Asla kayat ko ti mangan iti naasam. O sige, uwan. Isukdalan kanto iti bunga tiswa. Mayat kano tayo adut bukal na. Mayat kano radya apaginawan. Tadakdakkel kano ti posibilidad na. Alalakin to ti mayinina. Anya? Mamatpati kamat kadagita nga ibagbagada. Saan na pudno dahita, Miguel? Basta, kayat ko, alalakin to kumati umuna abo nga tapakan. Kat no lalaki, panaganak to iti anghelo. Di? Apay nga anghelo ti kayat mo nga ipanagan no bilang lalakin to ti anak ko. Anak ta ko nama. Wengayam, anak ta ko nagkuma. Apay nga anghelo ti napilim ama ipanagan. Gapo, ta isunto ti agbalin nga anghel ta, Amira. Iso nga anghelo ti kayat ko nga ipanagan. No, lalakin to. Pakibabaamon to'y kargak baro, katnay, nadagsan. Uy na, mabitan. At to'y tiplete, kukamunta suplina. Nanang, anya dito isang putyo? Ay, napaanak man nagpasyar ide balay da kumari si ma. Ket nakita to'y indayon. Ket kaputaawan mo tin titagibin iso nga imbaga kadawate ko. Ay, kasta? Ay, mausar to ti anak mo dagitoy, Amira. Hindi pa iso agatangan tayo. Iso anak turut ak anang ibaga kini kumari si ma. Agyaman ak nanang. Ngam,
nasapan sa unay apan nang isagana kadagita para iti ubing. Ay, Kwa, mabayag pa iti panaganak ko, nanang. ay, di lamamin ano ti aldaw ken bulan nga aglabas anak ko. Kan rugrugyamon ti aggatang iti arwatan ti anak mo. Tapno awan taon ti parikot inton agpas ngay ka. Saan akayat ni Mayor abayadan ti ginaburanda apagayo, tatang? Wen baraw. Maluksawak unay. Tako na nang awan ka no ti maited nang oras sintimaw. Talaga adakas ti ugali dayjay a Mayor. Aguray man, taintun pa nag-ieleksyon. Ibagak to ka dagiti tatawa di dabut-butusan. Apitin nan tulat tamot dagito nga aramidin na kanatayaw. Sana maturog ti Diyos. Wen tatang, apitin nanto. Wen gayam, may sabalik man ti saritaan tayo. Anya data. Matuloy ka rin lang ti plano yung apa nagmi-meeting tayo intong Domingo? Uy, iso nga ibagam kanagiti kakadwa tayaw. Wen tatang, inak to isursur nga ibaga ka nakwada. Nagrana kami pa iti agrikulturista tayo iti munisipyo. Kat imbaga na. Nga addan dati orayan tayo a farmers cash assistance. Ah? Ni, agpaiso ko tatang? Wan baraw. Sagli 5,000 kano a pisos ti maawat tunggal rehistrado aman nalawon. Ni, sigurado ang maragsakan lakit di dagiti pada tayo aman nanon. No maamuan da, nga damanin maawat tayo atulong nga gapo iti gobyerno. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agyaman ak. Nakaawit akmat lang dito'y balay as si bibiyag, mama. Wen iha, kat ibagak to kan ni papam nga agpadaya tayo. Agrambak kan agragsak tayo. Tanalasat mo matlaang ni patay. Wan, mama. Kat nagpadaya tayo akas iti ko na yun. Awisak nga ro dagiti kagayam ko. Wen iha, awisam to amin ida. Nga uray saan da kagay may binisita iti ospital. Uray, tay di na amuandan nga danput ko kan makasawa kon. Kat may samatan kadakwada ti ag-text kan umawag, mama. Wan gayam, adda nadlaw ko kin ni Boyong. Anya tinadlaw mo kan ko ana iha. Kasla nakalidliday iti agdadrive. Adda ka di parikot na, mama? Dakkel ti problema na. Apay, anya ti problema na? Imbaga ni papang mo akayat nan asukatan akas driver bodyguard na. Anya? Tapay mat, mama. Loyal lang napaklan kada tayo ni Boyong. Angam, apay akayat nga ikatenan ni papa. Gaputa awanan ti kumpiyansa mi kan kwa na iha. Ada ka ti naramid na akinat traitor, mama. Awan matkit di. Day di sigo da kinasiglat na. Awanan, namin dua ang naglaban da kan Matias. Gamkaskas di ana abak lakta. Anya? Yan ni Boyong. Abakan ti may salaang alakay? Idinto ta nakabisbiskan. Idi damo, tinagbat ni Matias ti saka na. Idi may kadwa, dinudog na iti danog ti rupa ni Boyong. Nga oray lang nagkapat nag iti dua mata na kan naawanan iti puot. Aniya? Na yan. Ay. Adugayam ti saan anasaya at apaspasamak. Kabayatan ti kaaddak iti ospital nga awanan puot. Wan iha, iso ang nagdesisyonan ni papam nga ikatan na ni Boyong akas driver bodyguard na. Di na pa'y may kanawa ti bagina. Anyan to lakit din ti gugwardyaan na mayor. Talbag, talaga sana mapunas iti panunot ko. Dagiti imbagbaga kanyak ni Mayor. Hindi na minsan nga daw. Katanak kanon a driver bodyguard na. Tanagkupas kanumatan ti kinasigat ko. Ay, bisit! Kas iti pan nakawara ti baso nga embarsa ko. Kas tantumot ti pan nakawara ti banga-banga dagi alakay Matias.
Iso ti akin basol. No apay nga ikatan na kon ni Mayor at driver bodyguard na. Paltugak dayay ala kay Matias. Ha? Apay nga ita ka na sumangpad. Napan ko sinurusuro dagiti kakadwa mi manalon. Anya timbagam ka nakwada. Ti pa nagmi-meeting mi intong Domingo. Awan gayam. Ada na sa hagap ko adamag iti pa nagsurusur ko. Anya dayta? Ni Chloe. Nakasangpet ka nun ni Jabalayda. No kasta? Naimbaganan? Saan pa yun ay? Ngam ituloy na kanulatan ti agpaimbag i Jabalayda. Nasaysayat mo't ngamin no kastiyay. Natuok ti agyan iti ospital. Ken, adda pa'y may saan na damag ko. Anya dayta? Ay, agbalin kan samot ti naman nanao. Ah? No babae ka kuma. Chismosa kan. Ah? Saan mo't ah? Tasi ka pa lang mo't ti pangibaga karagiti nasagap ko adamdamay. Anya nga ro dayta ang sagap mo. Ni Buyong, ikatin ka nun ni Mayor at driver bodyguard na. Anya? Apay ka no? Nabayag mo na driver bodyguard na ni Buyong ah. Dahil tatisan ko nga mo. Tadi mo't may lawlawag dagiti nang ipadamag kanya. Noan niya ti rason nga ikatinan ni Mayor Placido ni Buyong. Nasayat mo't kadi ano may katan day niya driver bodyguard talastog mo't. Masurunak laang kan kwa na. Ado mo't ti atraso day jay kinitatang. Ala, agpadaya tayo ti panagimbagan ti anak ta Agripina. Wen, honey. Rambakan tayo ti panakaispal na. Awisag to amin na kapitanes. Rugrugya kong tagpabanglo kadakwada. Tabloy kampanyadak tumanan into numay nga eleksyon. Wungayam, ni Boyong. Tsaka mo, rimwar kalpasan ang nakasangpat kami dito'y balay. Pato abanggis. Sa dino nga ta tinapanan na. Hindi ko mapapanan, may ton madamdama. Di awagam. Kat ibagam nga dapapanan niyo. Ngam, amom ka di, honey. Analiday itay ni Boyong. Tabay, anya ti kapuna. Gapoy ti panangibagam kan kwa na idi. Nga aging galaagan iti tapos da ito'y abulan ti panagpay na akas driver bodyguard mo. Malidayan tawan ton trabaho na. Hindi akmat iti sa bali at trabaho, hindi naman kayat. Anya tinjayam kan kwa na trabaho. Hardinero. Ngam ko na naman takay kayat na langan, asaksaklutan, dagiti nakulap ng tiagbali na hardinero. Adda ka din nakasaritam abaro a driver bodyguard mo, honey? Adan. Kat, amo na ka di matlaang ti kumalbit iti gatil. Nalaing, taig gamit ti may sa politiko. Kati sumat iti titiratura. Ngam iti pinatay dati amo na, naglamang matan. Masapul ang loyal matlaang kan ka. Kan saan at traidor ti alam makasukat ni Boyong. Natural. Agdalag ka kanya. Nalainga ka mang pili iti tao. Tadyak kayat nga ulikan nak ti pasurot ko. Tatang, maksayang tumutlangan ti aso a pasurot ni Mayor. Apay, anda ka di may kat ka iti nalalastawg apasurot na. Adda tatang, ni Buyong. Anya, tilastawg ang makanawan ni Mayor ti may kat. Apay. Diyak amo no anya ti rason tatang. Ngum ibagbagada nga ikatan ni Mayor. No kasta, may kat taon ti kinapangas na di abuyaw. Wen tatang, Ngam apay nga tangay katan ti Mayor. Idin to tatal-talken na una di buyaw. adda siguro sana kinayat ni Mayor nga aramid na tatang. Isungay katanan. Sa bagay, buglaang ni buyaw ang kanagit ti botante into nagkandidato ti Mayor. No, agpaibotos to pay. Sa may mayat, ano ikatinan? Nasaysayat pa'y kuma. Numabak tumutan ni Mayor inton eleksyon tatang. Makaadutan san barok. Ang mga numalipatak tirantak asalubsuday. Ha? Anya ka di ta? Naibagang mutlangan ka nagiti amay nakakadwa tayo di meeting tayo inton Domingo. Wen tatang. Katimbagak nga ijay kubo ni KIP ti pagmimitingan tayo.
Ala, nasayat no kasta. Ta mga laak ng tiling taag amais tay sunto ti merindaan tayo ngagmimitay. Aglingtan to kanumot iti kamuti ken Sabada Wilson ken si ma. Isunton tinayon ti merinda tayo. Ket sika, anyan tumat ti mabalin mo nga itugot baraw. Inak tumot mangibaga iti basi iti ayanda kasinsin Manuel. Tadan tumot inuman dagiti lalakay asanger akakadwa tayo tatang. Ay, ada kumabot pasurot na apulutanan Pumartsak tulatan iti pato tatang. Tayo sunto ti pulutan dagiti mayat nga uminom. Ay, nagsayatin no kasta. Ang, di mo to na ikaduan ti itugot mo abasay. Tama nga no adan to manan maidor to door amabartag. Akas ka ni Jerry, di birthday ni ex-Kapitan Norbert. Mimiting gayam dala kay Matyas inton Domingo. Kat ijay ka no kubo ni Kaipe ti pag mimitingan da. Mayat nga isunto ti pangipakita akon. Ti kinabarumbado. Inaktoy ti pagmimitingan dagi di manalon. Kat ijay to apal tugak nila kay Matyas. Iti sangwanan dagi di pada na manalon. Makaamuditan numabalodak. Basta tinaskan itakit makabalsak nila kay Matyas. Kaiso ti makagapo no apay nga ikatan na kun ni Mayor a driver bodyguard na. Saan ko ta mawagan ni Boyong? Napananangatan. Placido! Placido! Abay, anya ti baga magrepina. Isumat lagayam nga awan pay ni Boyong. Aging inom mat gayam iti tiyanggi da betsang. Anya, nagkunakin ka nga jay tayan ni Boyong. Ni Karing, limabas ita iti arubayan kat naibagana. Talaga pagpungpung tutanak na niya Boyong. Itay pa yung auroraya tada ko mapapanan mi. Nga maging ninumat gayam. Bayamo no dinan kayat nga aramidan dagiti trabaho na. Agsasadot siguron, gapo iti panangibagam nga ikatemon a driver bodyguard mo. Kaunang minto nagtapos pa lang dahil ya bulan timbagak. Apa nang ikat ko kengwana. Isungak man na kumapay lang dagiti obligasyon na Agripina. Bayamo no dinan kayat nagtrabaho. Kasayak tulatan tiyawat ko asweldo na ito nagtapos. Kasaritag to. Yak kayat na ito yung araramidin na. Tadapay lang iti putirta. Mama, nagmalmalaman tsak nakita ni Boyong Rumabin, awan pa'y lang. Ang mga doon na bartek, kat inturog na iti balay da betsang. Iso nga awan pa'y. Dumyan nga roda ni tinaginuman na. Mabalin na kasta. Ngam ko na ni papang mo akasarita nanto no umay inton bigat. Domingo inton bigat. Day off na. Kat mabalin alunis ton nga report ken ni Papa. No, kayat na pa'y ti agtrabaho aging gatapos. Takas lag sa sadot mo na mga ramen kadag iti trabaho na. Gapo iti panangibaga ni papang mo nga ikatanan. Asinon to nga ti kasukat na, Mama? Ada ka nun nakasarita ni papang mo? Asino? Diyak mo, tadi na pa'y matimbaga kanyak. Loyal nga tamat lang kada tayo, tinapili na amang sukat kin ni Boyong. Kanamuna nga tamat lang kalbitan, tigatilyo. Wana kunamat ni papang mo. Tasigod ka no nga igam ti may sa politiko. Kan tirador ka numat. Hala nga rod no kasta, Mama. Barang no nasigsiglat ng ni Boyong. Tayson ton ti mangisoro kanyak. Anya? Ambisyon ng pailaang ti makasuro a pumaltog. Idinto ta iso lang aruden ti dandanim na katayan. Iso ti dandanim na kaisagmakan kadag iti tulisan. Mama, iti pan nakakidnap ko. At addamanan akayat ko ti makasursuro a pumaltok. Anya? Wan, Mama. No kumamok ti pumaltog akas ken ni Papa. Mabalin ko masa na nagpaligid agiti tulisan anang kidnap kanyak idi. Nasapa ka mat nga karubot ama pan iti pagmimitingan nyo. Gaputa siya ti sekretaryo iti gong lumi aman nalon. Iso adya kaya ti maladaw. Awan gayam. Naisaganam ka din tayo pinaadubukin ka? Uwan, inkabil ko niti pagbalunan. Kan addan niti asidagtiri daw tayo sa nga galon abasi nga itugot mo. Agyaman na ka?
Unay daytan? Siyempre, pangpabuenas. Kantap no nadardaras adumakkel ti baby ta. Sapay ko ma. Tadin to agbaaw no agbali ti panagayat mo kanyak, Miguel. Ah? Inton ipasngay ko ti inawat. Amira, saan to ngagbaho ti panagayat ko hin ka? Ay ayatin ka unay-unay. Kat no kasano ti panang dungdungok kin ka. Kastanto mo ti panang dungok iti anak ka. Agulimag kayo kumakakapsat. Denggan tayo ni tatang. Tada na patag-unay ngay bagana apag sayaatan tayo aman nalon. Ulimag kuma. Sige, tungala kayo. Sige. Dayta, nagsardeng dan tatang. Mabalin yun ti agsao. Kakabsat! Naangay dahito a meeting. Tadanas ken unay amaamuan niyaw. Sigurado, amaragsakan kayo, iti padamag ko kada kayo. Ano ka dito? Tama to! Ano ka dito? Adan, tinabayagan nga orayan tayo, a farmers cash assistance tayo. Ang sagli 5,000 pesos titunggal rehistrado aman nalaon. Ay, nagbayakaw! Nagbayakaw! Kan ada pay libre, nga ito ti ahensya, nga abuno kan bukbukal. Kano to karon ang alatay ng kita? Tatamat ka! Inton sumuna bigat, isaw ti panagibunong da. Lakay makas! Ha? Saan mo na maalat para king kang ayuda? Ni Boyong. Matay ka! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Una hindi ka adto tili napaak nga arwatan ti asawak. Naimpag ta nailabak aminan. Barang no saan nga agtudok at mamagaan matla amin aging gatmalang. Amira! Amira, anak ko! Ni, apay nanang, ay ti bagayo to uro kilag tartaringin masidan. Isanding mo pa ilatar aramidon ta inta kita ni tatang mo! Ha? Apay, anyat na pasama ka ni tatang, nanang. Nag-aapa da kadimanan iti nagmimitingan dakat nadangran ni tatang? Saan da nag-aapa? Namada ka nun ang paltukin ni tatang mo! Anya, ay saan? Sino ka no tinang paltukin ni tatang? Tsaka mo, umay ka, taintay tinakapasamagan ti krimen! Kamot ni Miguel kanyak. Nalawag ang makita nga mas asidag kanyak baba ni ti side mirror ko. Sana mabalin na makamatan na ti salbag. Isublat ko mat apaltugan. Uray kat nalawa mat ti kalsada. Bigla agbilta sa kupaltugan ni Miguel. Itan! Nasubra ak tinagbeltakit. Madungpar ko dinakla kayo. Tatang, saan na kami kumapampanawan? Saan kayo amatay? Lumaban kayo. Anak, saan mo nasurutin ni Abalayan? Dito itan nga aguray, no anya ti resulta ti panangtamin dagiti do doktor iti amam. Awan puot ni tatang nanang, matay sa matan. Pati kerem ti pakinakam mo, Amira. Hindi ka unay agsangsangit. Laglagi pam nga agdadagsan ka. At ang mga numaalisan ka. Diyak magawid ang nanang. Ang mga namatayin ni tatang, biyag na tinakataya ita kadag ito akong daway. Umay ka, taintay ti chapel ti ospital. Agdawat tayo ti kaasi ni Apo Diyos. Amira, Nanang, Miguel! kumusta ni tatang? Diyak mo. Abay tagsangsangit ka. Abay, natay ka din ni tatang? Diyak mo. At daangas na ading manon dito yung ospital, anak. Ngam saan ama sinunoon no agbiagwin no saan. Nung matay, kasano agto pa yun, Miguel? Amira, adakmat. So adi ka kuma, agladingi. Tinasayaat kat umay kamot iti chapel pa. Tatatayo at talo tag kararag iti ako.
Dawatin tayo ti kaasin na kiniabalayan. Wen nanang. Mabiit lang. Andalaan damagag kan ka, Miguel. Nireta ha, Mira. Kung nadagi tinadahanon mi iti nakapasama ka ti krimen. Kinamat mo kano ni Boyong nga ng paltog ni tatang? Wen. Apay akinamat mo pa'y laang. Kasano no pinaltugan na kamat. Ang naabutam ka day. Wen nanang. Tayo di kinilahat na tinagwilta. Saan na anak Arkulo? Iso ana idong pari itinaktila kayo. Anya? Nadisgrasya ni Boyong, Miguel? Wen na, Mira. Saan ka di adito'y tinangitarayan ti ambulansya anang ilugan kinkwana? Awan pa'y matinsirat da dito'y anadisgrasya, Barok. Nukasta, mabalin nga iti sabaling nga ron nga ospital tinang ipanandakin ko, ana. Nanang. Nakitab ka dito, kasasaad na idilugan da iti ambulansya, Miguel? Wen, kat nakita nga awan mo't puot na ngayon sagpat da iti ambulansya. Kan, nadigos iti dara. Panagkunak. Nag-aasatan no agbiag pa ilaan. Anya? Nukasta, nakaro ti panakadisgrasya na. Wen, nanang. Nakakaasi tila nga na idiinlugan da iti ambulansya. Hello. Apa yung gimawag ka, Agripina? Sa dino ka di ayan mo. Tay-tay pa yabirbirukan ka. Di amok, di ka pa rimwar dito'y balay. Ada kung dito pinagabura kataltalon. Ororay kita ni Boyong, tayo kumati mangi-drive kanyak, ngamjak met na oray. Talaga saan mon ang mauray ni Boyong, tana disgrasya. Intara iti ambulansya iti ospital. Anya? Kasano ada disgrasya, Agripina? At indog na istorya. Iso nga agawid kan. Tadito iton balay nga ibagak no kasano ang napasamak ti disgrasya. Nasatan tumapan kita ni Boyong iti ospital anang itarayan da kenkwana. Sige. Agawid akon. Kaya't ko amabuan no anya tinapasamak. No kasano ang disgrasya ni Boyong. Miguel, matay samat ni tatangan. Di mo't lang makabuutan. Agtalik ka kinapod, Diyos. Amira. Agbiag ni tatang. Anya nga tamanan ti basol ni tatang kan ni Boyong. Apay pinaltugan na. Mabalin. At isusik na pa lang itinapalpalabas ng aldaw. Iso ti rason anang paltugan ni Boyong kinitatang, Amira. Numatay ni tatang. Kat makalasat mat ni Boyong iti pan nakadisgrasya na. Papalod ko. Diyak lakit di mapalabas dahil ngay naramid na. Wala. Sapay lang kumatagbiag mo't lang ni tata. Uri makalasat. Papalod ko lata ni Boyong. Aglablabasan ni Ter Aramidan na kinitatang. Agpada da kini Mayor Placido. Naawanan asi iti pada da atao. Agpaisunay ta, Miguel. Wala. Di ka unayak sang sangit. Kat ni, ang mga nung madaksan ti ubing. Ang mga nung mariknanamat ti panagladladingit mo. Anya? Napan ni Boyong iti pagmimitingan dagiti Manalon. Kat pinaltugan na lata ni Matias. Wan, honey. Kat idi na arinoknok kanon ni Matias. Kat nagkakaribuson dagiti Manalon. Napan kanumat inala ni Miguel ti motorsiklo na. Kat kinamat na ni Boyong. Anya? Nagturad ni Miguel ng kamatan kini Boyong nga oray iso kat paltugan da. Wan, honey. Iso tinangdayhawan dagiti pada na Manalon. Tanagturad kanwa ng kamat. Kasano nga roda na idong par ti motorsiklo ni Boyong? Sigun ka dagiti nakakita. Bigla kanwa nagbuelta ni Boyong tapno paltugan na kuman ni Miguel. Ngam na diskarkulo iti panagbuelta na. Kat naidong par iti dakkel akayo iti igid ti kalsada. Pato abanggis. Ipakita na nga tako matikin na laing na nga misumatan tinadisgrasya. Wen, honey. Kat kunada na pakaruan. Umay ka. Mapanta kita ni tinangitarayan daking kwa ng ospital. Saan nga tanga umay ni Chloe? Saan ba lang mabalin ang mapanidadayo di anak ta? Iso na talangan ti manggita ken ni Boyong. Miguel, simampot ka ka dito'y balay.
Tapno agilumlaag. Nanang, adamang burburi-buri iti panunot ko. Iso nga, kaya't ko ti uminom. Anya, timang kurkuriro iti panunot mo. At apet, nga da pa kainaigan ni Mayor iti panangpaltog ni Buyong iti katugangak. Anya? Ay, Miguel, mati maninday tanga atap mo barok. Talaga ama rin, nanang. Ta sigurado amarubruban ti pungtot kanyak ni Mayor Placido. Lumamuan na ti atap ko. Ngam posible ti atap ko. Saan ka rin, nanang? Ay, jakman amo, no ada pa kay naigan ng paiso ni Mayor, itinapasama ka pa maltaw. Nanang, kagurgura na kami launay ni Mayor. Kat makanawan na ni Buyong. Isu a posible ani Mayor tinang mandar kini Buyong. Tapno patayon na ti katuganga. Aga napakarwan ni Buyong. Milagro lagan na malasatan na ni patay. Kapoy di kasasad. Talaga pagduwa-duwaan ti kasasaad na hani. Tako na pa iti doktor, anadarahan kano ti utek na. Di opiranda ko mga rodyolo na. Iso ti rekomendasyon ti doktor. Ibagam nga ramidin dadagos. Datan ti mangibaklay ti magastos di ospital. Uwan hani, inakto ka sarita ti doktor na. Oray kaslawanan ti sirserbi na kanyak. Ramidin talat na ti pagrebengad ta. Kas amo na Agripina. Miguel, ado ka dila unay ti trabaho mi gitalon, tanamalman ka unay ngay may diti ospital. Napan ko la pinakan lagi ti tarakan mi kinitatan. Apay nga rin na itakalaang. Pasensya ka kumana, Mira. Naimasak ng tinti minum iti arak iti napakan ko lagi ti tarakan ko. Anya? Masangom pa lang ti aginom iti nasangar. Idinto ta amumot nga may saka pinanawam diti ospital. Adda ngamin mang burburibur iti panunot ko. Iso ngay minumak basit. Anya day tapa ka burburiburam. Kwa, ibaga ka. Ngam, di munto ko man ibagbagay iti sakali. Iba ka mo na niya day ta, Miguel. Amira, atapek amandar ni Mayor Placido ti panangpaltog ni Buyong kinitatang mo. Anya? Kagurgura unay ni Mayor ti amama. Gapo iti lablaban mi panakagraryo ti dagana. Kat, posible, nga iso ti nagmandar tapno patayon da ni tatang. Demonyo ka talaga na niya, Mayor. Awagak. Kasaritak itinalapat. Anya, saan? Siyak tulatan ti mang salangad kini Mayor. Nasaysayat no siyak, Miguel. Tamis mo nga amak tinapaltugan. Sino da ito'y? Siyak ni Amira, Mayor. Di mo ka din malasin tigas lagpagpakaasilan ta boses. Oh! Amira! Pasensyakan. Di ka na ibusisan na dagos. Pimintas ti busis mo. Abay, ar-ara pa apam ka di madlang tinapasamak ka data? Kat kayat mo amaulit. Demonyo! Karasaan ka! Pato abanggis. Sana nakita ti kayat ko amang ngaging ka. No anyaman ti ibagam, ibagamon, takayat ko pa'y adanggan. Sika ka diti nagmandar kini Buyong, tap na patayan na ni tatang ko. Panlya, awan pa kay naigak iti panangpaltog ni Buyong kini Matyas. Sika ti amo ni Buyong. Kat amin nga ramidin na, mandar mo. Karamba! San ko minandaran ni Buyong kunakpad, tapno paltugan na ti amam. Saan ang amamati, Placido? Pato apanggis. Di nakbibirngasan latan ni tinagan ko a Placido. Dayaw na! Tasyak nagdama Mayor ti ili tayo. Saan ka may karyat na yawan ti uri asino? Kapunta may saka, demonyo! Anya? Demonyo ka! Demonyo ka, Placido! Sika lakit diti nang mandar kini Buyong tap napatayan na ni tatang ko! Hinigdabran na. Pato abanggis. Siyakit din tatapon na ng mandar kini Buyong, itinapasamak kini Matyas. Agripina, kumusta ni Buyong? Di malanan iti operasyon, hani. Salbaga Buyong, may ramraman akon kapoy ti panangpaltog na kini Matyas.
Iso nga oresan ko makalasan. Anya, sambergwensa. Amom ka diti sasawang Placido. Data tinagpa-opera sa kalpasan na kasta ti ibagam. Gapo tadyak kayat ti pan nakairamraman ko. Gapo iti kinatuso na. Kasano may ramraman tinagan mo? Gapo ta siya tiyatapon ni Tani Amira anang bilin kinibuyong tapno paltugan na ni Matias. Anya, sambergwensa. Nakadakdakas day tang atapdakan kahani. Talaga? Iso nga uray maunatan ni Buyong. Masurunak uray. Madino matay Placido. Amom no apay. Taapay Agripina. Awan ton ti magdalos itinagan mo. Numatay. Kasanupay nga ron amay bagana asaan apod no ti atapda. Wan gaya man niya. Nembag lagi din da masirip ka, Agripina. Ngala, baring makalasat matlaang tiloko. Umay ka, mapantay ti chapel. Kadwata amang ikararag ka ni Apo Diyos. Asapay la kumatay ispalan na matlaang ni Boyong. Kanya, patwa pangkis. Manya! Kunak madaya ka mo kararag. Yak pa'y nagkararag, hindi ang ngangabit kan patay ni Chloe ng anak ta. Nintulakit din Buyong, ti kararagak, sanan! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Tatang, agreeing kay kuman. Madandanagan ako na yan. Saan kayo amatay? Ipagpagapuilo kuman, iti apo ko yung ay pasngay kunto. Makapuotsan. Amira, kumusta ni Abalayan? Makapuotsan na lang. Agraran ang. Ay, Abalayan, agriin ka kuman. Saan ka amatay? Tatno kadwakan tumatlaang ang mga iwan iti ipas ngay ni Amira nga apo ko ta. Tatang, nakaring kayon. Di natayan Nakaring ko. ni tatang. Natayak ka din. Saan? Saan kayo pa natay, tatang? Saan kayo amatay? O Diyos ko, agyamanak. Nakaring matlangan ni tatang ko. Ayan ka. Adda kayo dito ospital, tatang. Amira, anak. Ada akmet Abalayan. Pagyaman ka, apalayan. Ay na Abalayan, kasta unay ti dandanag ni Amira iti panakapaltugmaw. Natiliw ka din ni Buyong. Ang mga numay nakpuluyan dito ospital. Saan na maaramid day takada kayo, tatang? Delikado ba't ti kasasaad itaday dya tao? Anya tinapasamak. Kalpasan ti pan nakapaltog ka. Kuna dagiti kakadwayo ang nagmi-meeting Abalayan. Kinamat ka no ti anak ko ni Boyong, babaen iti motorsiklo na, iti naglipas kalpasan anapaltugan na ka. Sigun iti damag, tatang. Na disgrasya. Iti panangkamat ni Miguel kan ko, ana. Na itong parka na iti kayo. Iso day dya eh. Kumusta nga rodan jawanan bain? Una ni Miguel, aswerte na una yan na makalasat pailaan iti napasamat kenkwana. Ano kasta? Grabe, di pa nakadisgrasya na. Kasta ti kunada, tatang. Kuna ni Miguel, nakita na. Awan puot na ngayon lugan da iti ambulansya. Nadigos ka pa iti bukod na adara, idintaray da iti ospital. Hello, Miguel. Oh, apay nga mawag ka. Kumusta ni tatang? Naimbagadamag, nakapuutan. Anya? Ana? Agyaman tayo iti Diyos. Pasaan namot lang nga binaybayan ni tatang. Wan, kat agyaman ako na iti Diyos, Miguel. Nakalasatan ni tatang. Ay na, naminduan na adara sa pinaltugan ni Buyong ti amang Mamira. Wan, kat ibagak ti kastoy.
Nadanto pa'y gundaway ni Buyong amang isikat kinitatang iti maikatlo a gundaway. Tabalad kon. No makalasat pa eh. Ngam panagkunak. Di na malasat ti panakadisgrasya na. May mayat pa'y kidino saan na makalasat. Pakawanan na kumanya po dyan si Tineto nga ibang bagak. Gamin, na makalasat. Abangan no saan nalatasar dengan ni tatang Algingga iti mapatay na. Ti Diyos ti mga dang iti amin na banag, Amira. Uray kayat tayo amatayan ni Buyong. Hindi pa'y kayat tinamarso amatay. Awan mabalit tayo. Papa, nasapa ka matasimang pata nagapoy dyan munisipyo? Wandi ha. Insapsapak, tinakman kita ni Buyong i ospital. Ni mama, diyo ka tinurayan? Ang mga madandanin sumangpat dayjay. Wah, imbawa kita ni mamam. Ket kunana, ngagsabat kami latan i ospital. Anya? Lukas na, kaya't kumati umay papa. Kaya't kumata makita ni Buyong. Sanan, dito'y kalatan. Makapadagas pa'y laking katagbiyahe na dayo. Naimbagan dagiti sugat ko, papa. Saan ko anasukir ti anak ko? Tapno dadardaras mo't lang ti panagimbag mo. Okay. Sa anak nga ro din na sumurot kada kayo. Mabit lang. Nimot mamam ti umawawag. Hello, Agripina. Honey, ada akong dito ospital. Imununa ka mo't gaya man. Sang-sangpet ko pa'y lang dito'y balay. Umayak mo dan. Bad news, tinasang patak dito ospital. Abay. Anyati madiadamag? Awanan ti matalag mo unay at taong Placido. Natayan. Natayan ni Buyong? Agyaman nak. Nagatang kuntin reseta ti doktor nga agas ni tatang. Agsubli ako ni ti ayan na. Amira, aguray ka. Imoy ni Miguel iti ospital. Oh, Miguel. Amira, jak amo no napintas. Wano dakas da ito adamag. Anya dito adamag? Di mo pa'y masigurado no, dakas wano nasayat adamag dito. Ni Buyong, natay ka nun. Anya? Natayan ni Buyong? Wen, natay mutlangan ti salbag. Miguel, di mo ibagbaga ti kastan. No natayan ti may sa tao. Ikararagam kiti ti kararwana. Asapay kumata makasaklang matlang iti pagaryan ti apo. Panagkunak, saan nga ijay langit ti pagturungan ti kararwana, Amira? No di kat ijay imperno gapo iti kinadakas na. Ala, adamat pagsayaatan na no natayan ni Buyong. Tapno awanan ti mangisikat iti biyak ni tatang. Ay, nalaglagan itan ti riknak. Gaputa, saan mat nga tapakabasulan? No pa kabang aron ti papatayan day di a tao. Wen, Nasaysayat pa'y kumano ni Mayor Placido tinatay. Anya? Amira, apay akas lang nadagsang unay tiriknam kini Mayor. Panagkunak, nadagdagsan pa'y tiriknam kinkwana. Ngamda kami ako mun kontrakin Mayor. Iti panang paltugmanan ni Buyong kanya kapalayan. Talaga nga idarom kaon. May pabalod mo nga ta, abalayan? Idinto a mayor ti amo na. Uray pa'y. Awan nangat nga tao ngam tilintag. Abalayan, no nababa a tao ti agdarom iti husgado, ay kat nalakalaang apukos-pukusan ti kasaw. Saan nga amin nga do ti kwartana kat maaramin dalagta ti kayat na. Ang damit, pangukuman na mangusig kadakwada. Idarom ko ni Buyong, apaman na makarwarak dito ospital. Tatang, pakawanan niyo kuman ni Buyong. Anya, pakawanak. Kalpasan nga impidwa natin ang isikat iti biyag ka. Pakawanak. Ay, saan anak ka? Talaga nga idarom ko ni Buyong. Awanan ni Buyong, tatang. Ano ti kaya't maasawan? Apay ako nam nga awanan ni Buyong, Amira. Natayan. Iso ti may imbaga ni Miguel itay. Saan na ka no analasat ti pan nakadisgrasya na. Anya ti plano yung ti bangkay ni Buyong, papa? Taniming pinsan mo kan at tinalikodan ti pamilyana. Kapilitan. Nga iti chapel ti pakay masayagan ti bangkay na.
Pangururayan iti pan nakaramid ti pansyon na. Sige, papa. Asino nga ro ti mangbantay ti bangkay? Kabayatan ti pan nakamasayag ti bangkay na. Oray awan mang bantay. Awan mo tag-interes ken kuana. Tamay samot ti nabangkay. Sa bagay. Ngam, mangibaunak to iti mapan makisarita iti pamilya na. Bareng mayat ng tumadla nga mapangitaan ti bangkay na. Sayang ni Boyong, papa. Tapay ko mapasayangan ka keng kuana. Kaputa na po noon ay kada kayo. Wan, nagpaiso na ita. Tasipot iso ti driver bodyguard ko. Awan pulos, panang traitor na kanyak. Isa ti pagkasayangan kan kuana. Manmano ti kaski ni Boyong. Nga itad na amin apuso kan kararwana iti Ngam! Iti napalapas na pukaw ti talagmiking kuana. Gapo kadag iti agsasaruno apalpak nga arabit na. Nang runa iti panang padsukin kuana ni Matias. Agyaman kayo, tatang. Tanatayon ti mangisiksikat iti biyagya. Idarom ko kumakat ni Boyong no nakalasat. Nasaysayaat no natayon, tatang. Tapnawanan ti sakit ti ulo yung. Sa bagay, nagpulumutan iti kinadakas na. Kuna ni Amira, nasaysayaat kumakano. No nataydan adwa kini Mayor Placido. May sapay na dyan, Mayor. Tumting tulat tama, tial daw na. Sana maturong ti Diyos. Wen, tatang. Tada pagpatinggan ti amin a panaglablabes. Nasakit unay tinagam ka iti Mayor. Ta sana binayadan ti pinagaburan na apagay ka. Bayan yun, tatang. Nudak lang mabain ide ka ti kakapitalis ang mangururay iti iruruwar ko iti opisina na. Impeksak ko maamin anak kan ko na ka. Iti panagreklamo yung kinkwana. Isumot ti panggurguraan na unay ka na kayo. Amo yung dakkel ti atap ko. Nga iso tinang bilin idikin ni Boyong tapno paltugan na kayo. Makarwarak lang iti ospital. Kasarita kiti nalapat ti Mayor. Saanan, tatang? Uray kat kinasaritan ni Amira. Anya nga raw ti kunana. Siyempre, naglikodan na ti atap tayo kinkwana. Alangan ngamin nga aminin na. Ang tinapatay. May baga tayaw ti atap tayaw. Nga isaw ti mastermind iti pan nakapaltog ka. Honey, naimasayagan ti bangkay ni Boyong iti Sunset Chapel. Nga maawan apulos ti manglamlamay kan ko ana. Padasem manan nga ibaga kadag iti kabagyan na. Kabaring mayat na madla nga mapanmang lamay iti bangkay na. Wen, honey, nga kasla adamat amak ko amang maniho iti lugan ko. Gapo iti napasamak ka ni Boyong. Awan gayam, jakpay na ibaga ka na kayo. Nakasarita kon, di kung nakakasukat ni Boyong at driver bodyguard tayo. Asino ay ati kinasaritam, honey? Kan tagano? Amangan no adayumat unay ti lugar ta. Kat saan ang makaananos? Nanos, kan natulnog ti kunak, anapili kamang sukat kin ni Boyong. Asino nga min, honey? Ni Burog. Anya, iso ti umay a driver bodyguard tayo? Wan, masigurado ka na sigsiglat ng ni Boyong. Tadon ti patas na. Wanted pa idi. Ngem gapo iti laing dagiti amo na politiko na waswas ti kaso na. Maala, sapay la ko mga rod, tamakatunusan minto iti anak ta. Parang kunakit katunusan nyo ni Burog. Takas kinibuyong anatulnog kananos. Ken, nasigsiglat ngem ni Boyong. Mama, papanan nyo? Baunak ni papam amapan makisarita kadagiti kapamilya ni Boyong. Anya? Linaksid na lang nga ro din ang kapamilya. Ngamain kay manan kasarita, ida? Gaputa kas laul-ulilan ni Boyong. Nga awan man laang manglamay kan kuana. Paitabon nyo nga minan, mama. Barang malpaston dagiti kinasarita ni papam anapan nagarami diti pansyon na. Tano dilat tataliyawan ti kapamilya na. Kat talaga nga itabon tayton. Wan, mama. Dahil ti kasayaan ta na maaramin. Total kat saan tayo matan ang maisublit biyag ni Boyong.
Tatang, nakasarita kong ti Doktor Yo. Anya tinagsaritaan niya. Mapalubusan kayo kanon arumar ti ospital. Taagpaimbag kayo ni Jibalay. Agpaisaw. Ay na, nagsaya atin lukas ka. Makapanak taon ijibalay ti Mayor. Anya? Apay pa pang kayo pala Jibalay di Mayor? Kasaritak itinalapat. May papaniti pan nakapaltog ka. Tatang, saan nyo kuman ang mapansalangada ti Mayor? Kuna ni Miguel, anaingat ang nagtalikodan natin ipapabasol tayo kinukuana nga iso tinang bandar kinibuyong apaltugan na kayo. Alangan mo't ang aminin na. Basta mapanak to ijibalay da. Kat kasaritak itinalapat. Saan kuman tatang? Ang mga nadadala nga maisagmak kayo. Naminduang ang sikat ni Boyong tibiyag ka. Kat jak pulos mamatay. Asaan nga amo ti Mayor dahil ti inararamid ni Boyong kanya. Uray, tanatay matan ni Buyong, tatang. Awanan ti mangisikat kada kayo. Nabilag ti Mayor. Adaw ti Cortana. Laklakaan na lang ti mga ti kasukat ni Boyong. Tapno ituloy dati mang patay kanya. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sige, Burog. Ag-report kan tumikat. Sa pamtulangan, tapno mayam-am mo ka pa nga muna kada senyoram kan senyoridam. Sige. Bye. Asino dyan kinasarita mi ti cellphone mo, honey? Ni Burog. Asino aburog? Tagano? Ni Burog, kabaro nila kay Erwin at taga Marciana. Iso, tibagbaga kada kayo, akasukat ni Boyong. Anya? Umain ubigat katison tiyag bali na driver bodyguard ko. Asukat ni Boyong. Mala, sapay la ko mga rod ta kasi nurutan to ti anak mo day jay aburog. Sigurado ngagkinawatan da. Natulnog ka na dayaw ni Burog. Asintado ba ya pumaltog? Wan gayam, may sabalik man ti sarita nagrepina. Oh, anya tinalagip mo apagsaritaan ta? Nabangkamad lang, itinang ibaw nakken ka. Wan, tsak paikit dinadanon idi ti asawa ni Boyong. Ngam inuray ko, aging ka, nauray ko matlang. Anya nga ron ti kulada may papan. Hindi pan na kay masayag ni Boyong. Kaya da ka di mo lang nga mapanbantayan. Ay, saan, honey? Takunada nga sipod nagtrabaho ni Boyong kada tayo. Kat linaksid damatan a kapamilya. Oray ka dagiti anak na kad sanda kaya ta makita. Wan, honey. Linaksid damatan nga ama. Tasipod idi ubing da kanupay lang. Kat nagbalinan nga irresponsable nga ama kadakwada. Paato apanggis. Wan nga rodan ti rason nga agbayag pa iti bangkay ni Boyong. Paitabon tayon, apaman na malpas ti pansyon na. Ay, agyaman na. Nakasangpetak maglain iti balay ko as si Bibiyag Miguel. Wan tata, katagyaman tayo iti Diyos. Taawahanan ti mangisiksikat iti biyagyo. Natayan ni Boyong. Nagpulon ti kinadakas na. At sa pala kumaa, tas sumarsarunomot nga agpulo ti Mayor nga amo na. Wan tata, naibaga ni Amira ngayon kay kanong kasarita ni Mayor. May papan iti atap tayo kinukuana. Wain, ang pudno lakit na itatap tayo baraw. Nga isaw tinangmandar ka ni Buyong, tapno isikat na ti biyag ka. Saan nyo kuman ang mapansalangarin tatang? Taawan mo ti ebidensya tayo, nga iso ti mastermind. Amangan mo na kayo pa'y tagbali na rakas. Nasaysaya at makasarita. Tapno amo na nga iso ti tuduin tayo. At adalaang arumabat ti saan tayo ito apa nagkikinaawatan tatang. Iso abayan yun. Ikumit tayo latan kini Apo Diyos. No bilang tagpay suman ti atap tayo. Wala. Nasaysayat nga tiintay pa nang kita kini Buyong anak kamasayag ti aramidon tayo. Ngam tiin kay makirikyar kini Mayor tatang. Sa dino ka day, tinakay masayagan ti bangkay na. Iti funerarya ka no idaili tatang. Payasaan nga ijibalay da. Gaputa na bayag kanon alinaksi dagiti kapamilya na tatang. Kita malatidakas at tao aya. Taore na tayo. Kagurgura dalat ta. Uwin nga ro tatang. Nakapimpi man unay ita ni Buyong. Tanatay lang nga ro din.
Di pala kayat atalyawan na giti ka pamilya na. Intantuman nga ron kitaan baraw. Tauray namin doang insikat na tibiyag kaw. Kitag pa yan ay magtirupa. Tinagbalin na kontrabida tibiyag kaw. Naimbag daw yo, senyorita. Huh? Sino ka? Guwapo ka kumangam. Nagpasit ka man. Oo na yan. Dinayaw yo ti kinagwapo. Ngam, nagbasit kamot ko na yo, senyorita. Anya nga minayati ba ngam? Iyak ni Burog, senyorita. Ti kasukat ni Buyong. Si kagayam day bagbagan ni Papa Burog. Anak na kanila kay Irwin at taga Marciana. Uwan, senyorita. Sige, sumra ka nga rodan. Tayabak ni Papa. Kunan ni Papa nalaing kakano pumaltog. Agpaiso ka di? Saan mat apaglastog, senyorita? Ngam, talaga natal na ti pulsok pumaltog. Ada asawa mon? Adan, senyorita. Lay ka tinagan ti asawa. Katugangak na bunjing. Anya bunting? Bong tinagan ti katugangak a lalaki, senyorita. E dinto adjing mat tinagan ti katugang a babae. Isa, bunjing. Sino ti kasarsaritam? Ni Papa. Ni Burog, Papa. Di bagbagaya kasukat ni Buyong. Oh! Nasaya tayo may kamadlangan, Burog. Apag iso, adda pa panantayin ton madamdama. Uwan, mayor. Chloe, ipatuldom keng kwanan no sardino ti quarters na. Tapno may dulin nan, dagitin tugot na, aramramit wino alikaman na. Wan, Papa. O sige, Burog. Oh my God. Surutan na. Tay tulod kay tagbalin at quarters mo. Miguel, apay akayat yung pala akitahan din nakamasayat abang kay ni Buyong. Kaya't kano amay mo taktikan ni tatang tilangan ni Buyong. Isuamapan kami, Amira. Wan angam din tupay mapankitaan no nabantayan dagiti kamang ti pamilyana. Dakay kit din ti agregat apapan mangkita. Para kanyak. No natayan ti may sa tao, anakaaramid kanyak iti kinadangkok. Mairaman mo tin amatay ti gurak iti dayta atao. Dayta tinagidyatan ta, Miguel. No siyak, aginggat si bibiyagak. Nakatalimang tulata ti gurak iti tao, anakaaramid kanyak iti kinadangkok. Di mo amot mamakawan no kasta. Ang aguray ka. Ada ka di tao akagurguram unay adi mo mapakawan. Awan matkit di, awan. Apa yan ay kuling kamutan? Ada ka di tao nakaaramid kin ka iti kinadangko? Kat di mo pulos mapakawan nga uray no may santun abangkay? Awan Miguel. Gusto, isardeng ta na pagsaritaan na abanan. Sige. Tingarod pa nagdadagsan mo ti pagsaritaan ta. Amon, nakaragrag sa kakunay. Tasaan mo't lang ang nagbayag, sipo di nagkalay sa ta. Katadan biyag nagpit-pitik iti saklulong. Daytoy, tikong ko na kataltalunan iti ni Matias a pinagapura. Ken pagpatakdiran iti pribado a pagkadalan, Burog. Napintas ti lokasyon na, mayor. Tamis mo nga igit tidak kalakalsada. Nalawa tinagami, Burog. Kaya't nga agawan dagiti katalunak. Babaen kano iti panang pagraryuda. Jak ibalubos. Ikaran nyo idan akatalunan nyo. No kaya't na nga aguman tinagayo, mayor. Saan ko basta may katida katalunak? Gapo iti kinapolitikok, Burog. Buwes, di siya klatan tiyag tignay, mayor. Anya ti aramidem, maber. Ikak iti pagkulayawan da, mayor. Tapno sandan nga ilaban ang agraryo tinagayo. Pato abanggis. Anya nga ron ti aramidem, kunak. Ipagam. Tano makita ka na pintas wino pabor kanya. Palubusan ka. Patayak ti Pangulo da, mayor. O diya, patayam ni Matias. Ituloy mo, tindro giniboyo nga bisyon na kasta. Uwan, mayor. Tapno maikak pa iti hostisya. Ti pan nakatay ni Boyong. Saan? Di mo aramidin rin na, Burog.
Taro ituloy mong isikat ti biyag ni Matias. Kasla damat tan kinapaisuna ti atap kanyak dagiti tao. Anya? Atapan da siya kinangbilin kini Boyong. Tapno patayin na ni Matias. Ngam, awan ti mandar ko keng kwana. Di mana Boyong. Agmay-may sa dito'y tsapay lanadat nganta. Talaga nangisik ti kararwana. Taure dagiti kapamilyana ket sandan at tinalyaw. Uwan tatang, ngam sigun ti administrador iti daytoy, a funeraria. Itabon dan to kanon intun malum tatang. Asinon to nga raw ti makipamumpaw. Dagitin to kanulatan taga funeraria ti makamu amang idulin iti bangkay tatang. Ay una yan. Dahito yan ti bunga ti kinadakas iday ni Buyaw. Apitin nan ti pait dagiti kinadakas na. Nga uray no maysan abangkay. Mama, malaman. Kumawan pa'y taburog. Apay asigsag am ida, iha? Kaputan ako na ni Papay tay bigat. Nga itaamalam ti pan nakaidulin ti bangkay ni Boyong. Nakasaritan ni Papam dagiti empleyado ti punerarya ng balsamo ka ni Boyong. Isudalatan ti makaammo amang itamon. Kanya? Oo na yan. Agkapimpiman na Boyong. Kasta talaga, iha. No awanan Apolos ti agay ayat iti tao apimusay. Awan ti mabalin no kasta mama. Ibaga kumada tayo langan ti mapan ngam kunayon tumanan adi pa'y mapan kitan dagiti kamang ti pamilya na. Tatay to lakit din. Nalpasan ti akam na iti daytoy abiyag, iha. Katawanan ti Serbina nga uray ado ti mapan makipanabon kan kwan. Imbak ti si Mangput ka. Ni, kasla inururay mo mo't isasangpot ko. Uwan, adangan na napatag na ibagakan ka. Anya ka direta? Imay ni Manong Ponso. Katimpadamag na, anakita na ni Mayor Placido iti pinagaburan na atalon ni Tatang. Anya ko mano na pan. Amutay mo't amin ng apagpatakderan ni Mayor iti pribado nga eskwilaan. Di pinagaburan na atal-talon yun. Ada ka nun sa bali at driver bodyguard na. Oh, anya? Sino? Ang mga nukas kinibuyong manan anak ko spag. Kun pangas. Santay lang amo Santay yung matpahingam amo no asino dahi chay. Namon ka din ni Manong Punso tinagan ti kabarbaro a driver bodyguard ni Mayor? Well, burog ka no tinagan na. Taga ano nga taday chay aburo? Taga Marciana ka no. Saan ka namat ngayon sa tidakkel a lalaki? Ngam nabakad. Ay sus. Kasladay di sa kiyong aroda para singir iti buwis. Unay kan. Imbaga klaang timbagada alanga day di aburok. Tila pangyar arigamon kan kuana. Kapot ako namot nga minanabakad, ngam basit. Di kasla sa kiyong arot. Ang agore ka. Saan nga taan uy-uyong mananda jay aburog? Ngam day di buhyong? Jakla mo. Ngam day tan, amanga na ison ti kabutang iyo. Santo Apolos. Uray urnungan amin ni Mayor ti agnagan iti burog iti daytoy nga ili. Saan kanto ang mabutang? Tawan mo't madingar aramidan mi. Para kada kayo dayta kini Tatang. Ibagayo nga awan ti madingar aramidan nyo. Ngam iti imatang ti Mayor. Nakadakdakas ti lablaban nyo apan nakaagraryo ti dagad. Papa, kanan to parugyan nyo ti may patakder ng eskwelaan? Nagsarita kami kan engineer. Imbagakin ko na anas ka narugyandan iti kapitan na panawan. At danto manan sa bala pamastra kan tayo iti kwarta, Papa. Wan, saan lang nga dayta? Adu pa iti matulungan tayo. Nang runa kadag iti adda iti awaway nga tayo iti pagkadalan. Wan gayam, Papa. Naitabo ng tibangkay ni Boyong. Nasayat. Tabareng makasaklang matlang ti kararwana yempierno. No nagpakawan ka dagiti basbasol na sakbay anagsatan iti angas, Papa. Anya? Mabali na makasaklang ijay langit. Ngam na saan? Daytan, tidya mo. Iso man nga imbaga kay yempierno. Ang santa man na pagsaritaan tayo ni Buyong. Awan Serbina at topiko na ita. Wangayam. Di mat, kayat mo pa itag soro-soro apong altog.
Wan papa. Tsakayatan ijibantay palinawang apagsursurwang kapamaltong. Sa diro nga rod ti kayat mo ken katalgedan na pagsursurwam. Ijay daga nga inay-aywanan idi ni Miguel, papa. Sige. Hintayo nga rod ka na burog. Tay sonto ti mangisoro king kapumaltog. Ni, niragya ka dalbong. Kaslay tirwar tinaladan tayo tinagapuan ti putok papa. Kan, nangagkuan nagikis ni mama. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.